بلوچ گشان سرسوبی بیرک بلوچ زالبولانی گہگیری کاروان چکوپا زینب سروکیا حسینی کاروان دیمپا مدینہ کیت گڑا یزید زوراکیو اہل کوفہ منافقی دائمی راج دفتر دلبندہ نقش بیت گوستانک نہ یوکا یزید زوراکیو ظلم نشانہ ایرکند بلکہ کوپہ شہر منافقی عام او آؤ کے وحدہ نواسطہ اشیا راج دفتر باہر کند کہ حسین سربرزی داستانہ جہانہ سرکنوک زینب واتر بتگیں کاروانے مہرنگ کاروان اے دہر یزید بادشاہ تا چا دیم پوتی ڈگارہ پیدا کے ای کاروانے امک گام وتی پشتا ہزاران درد و رنجانی پداں ایرکنان اے عہد یزید ظلم او آئی عدالت میڈیا و جامنندانی منافقی ہے راستین دروشما جہانہ پیشداران دیم پا بلوچستانہ کہت جہان راج دفترہ بلوچ زالبولانی گہگیری نامہ گو محکمی نقش کن ای کاروان مسترین سرسوبی ہمیشند کے شراد نوارتگو پیدا کا بلوچ دل ماجگ شعور تا زورا کی و منافقی عکس دنزین نبوتگ ہمیں اسلام آباد سرکاری سردارانی پاہک جالات بتگا آیا پا وزیری زر و لب وتی پاگانی بستار دوڑ داتگ بلے بلوچ گشان گہگیری بیرک بتگ از رنبش تا بلوچ گیشتر محکم کتگ بلوچ شعور حفاظت کتگ چیا کہ اسلام آباد چالاکیہ نامدارے اشی اونرو چالاکیاں بلوچ نامی سرگ رداتگاں چاہیاں وتی دل تبے کار گپتگ پدا پشومانی آوید گیچ نداتا بلے شیرزالیں بلوچانی گورا آئی ایچ اونرو ہلیں کار نکت بلوچ زالبولانی ای کاروانہ بلوچ ست کو باور گیشتر محکم کتگ او ہمیں ست شعور محکمی ای کاروانہ سوب بندی ہے